Yan. Yes, hello po. At sino ka na naman? Maya po, begi po o abak no karon man na sulok makapadala kaming YouTube channel. Yan. As panibay pong upload, daring gawa ng Mr. Bong Manalo. A request daring kakatamong subscriber, daring manalbeng kakatamong YouTube. Deng viewers. Daring Yan. kakatamong viewers. At siyempre po, tingin kayong request sa mga salang no kanini. Tingin ka nga ng request yung Pabaldog yung Kapampangan. English song ang pong Tagalog. Medyo may lambat mo po, pasensya na. Kasi rin alawang re-request yung medyo pagkaralan nila pa mo. Nya medyo may lambat pero chulo po. Nya parang namila po itong bagya. Yan, please like and share and subscribe and hit the notification bell po bata maka-update kayo kaya kaming YouTube channel. Yeah. Sige, siyempre kaya kaming keyboardista. Ang sandang Chris Torres Mariposa Band. Yan. Yun kaya kaming keyboardista na technician pa and director. At siyempre, kaya kaming gitarista. Ing batikang gitarista kaya tilalawig ang kapangpangan. Mr. Reynold Calma. At siyempre, singer yan po yan. May kapagkantaya po yan. Singer na po yan. At siyempre, Mama Annalyn Kaluweng. Ma'am Annalyn Kaluweng, itang kayang request. Kareta ka nung chismosa. Wai, Madam Annalyn Kaluweng, ya po ing nag-request sa Chertia. Yang mo munang diling ikanta mi ngayang request. Yeah. Yung chismosa. Di ganun na kantang makapatungkol ka rin, chismosa. Sige. Umpisan ta na lang bang kanta Alright. naman makaabang na lagi katamong viewers. Okay. Hila! Ibakekan at chismosa, maindredos yang talaga, inchismis king legal ba, asasagap na ng bibida. Naguri mo kay dreadosan, abeyan ang kekang pagsariyan, inchismis siya kagisanan, tenanakiya kasing madaldal. Gandusang yawari balungos, sobra-sobra ya kaindrebus, padlasan nung akit may pambok, kabayo yawaring maranok, magtagalo kaya ding tao, nung nakukuha na ning kwento, anyabing sagang deking bariyo, bakit kang pengagliking laro, ibakit kang amatindi, just ko sikretas yawari, balo mo rin nakipaglalaki, lalo na rin ating babayi, di mga tilos king lugal ba, balo na ngan kaliko bitukog, di mapanutang balo na la, huling reyna dengan ding chismosa, gandusan yang wari balungos, sobra-sobra ya kaindrebus, pablasan nung akit may pambok, kabayo yawaring maranok, magtakalo kaya ding tao, nung nakukuha na ning kwento, anyabing sagang deking bariyo, bakit kang pengagliking laro. Alright, Mr. Reynold Calma and Chris Torres Mariposa, ni turang na rin nagang chismosa. Hira! Request by Annalyn Kaluweng. Gandusan yawari balungus, sobra-sobra ya kaindredus, pablasan ng akit may pambok,
kabayo yawaring marano, matakalaw kaya ding tao. Bakit? Nung nakukuha na ning kwento, anya din sa gandeking baryo. Oh. Bakit kang pengagbiking naro, minsan aldo king karela. Menakit yang katapat mo, minsan pang yang demanda. Uling kaindre du sana, king korti linto masala. Sinirane puri ikasya, anya ing parusang mi baba. Kututan de kapit ng dila, anya ikong mapanira. Kailangan nagbayo na kosa, na kosa matisangga. Kang bakekang magataladila, kaya po'y bakekang kismosa. Iba kay kang ora ta pong ita na pong tutuyang kaya katamong sabihan Kalingwan tapay chismis. Wah. Oh, ditang mag-request kayo din naman. Wah, Kitang itang totoo mo sabihan mo, no, mature isipin mo pala. Sabihan, mature yun. Di ba, handa na kakanta? Totoo naman, mature yun. Okay, kaya naman na meto nga mag-request partner nino yan. Ita kanong kantang Okay, Just When I Need You the Most. balo ko ni baka at yung king abroad ni. At you abroad. Balo ko medyo kabalin niya yata ni. Kani po yung mag-request. Meto ka rin request na. Nano rin request Nakala mo na? request nito nga kapampangang version na kanuning Just When I Needed You Most. Wow. Request by Rogelio Dizon. Wow, Rogelio Dizon. Rogelio Dizon. Yan, sana po aburin nyo lang pa nga adapt din kaya kayong request sa kanta. Siyempre, request is request. O, ini po yung kantang Just When I Need You Most. I Needed You Most. Minsan may nampaki ka, yaku inlakwan mo na, biglaan ka kong sinta. Agyang mumuran, biglang miglakat ka, era ka ayakwanta. At ngeni aminis ko, ing lambing mukha ko, iti baluda ning Gino. Likwang mo ko, awsan ke ing lagyo mo. Sinta, kailangan ko'y lugod mo. Inikaras ning abak, kukutang kong marlas, nuka kaya mipatpat. Palaganda kang sulat, eneman miras, uling eda ka akap ka. Ing kailangan ko, ing lugod mo ka ko, iti balo na ning Gino. Likwang mo ko, kapugang linugod ko. Sinta, kailangan kang hindi ko. Yan, hello po. Karang katamo mga viewers, salamat po. Ang pong subscriber, thank you so much po. Tangkilingan, tamang kantang kapangpangan. Ini po request ng Pasibayo. Rogelio Dizon. Rogelio Dizon.
ako inlakwan mo na, biglaan ka ko sinta. Agiyang mumuran, biglang miglakad ka, edap ka ayakwan ta. Ngeni inglungan ko, inglugod mo ka ko, iti balo na ning Gino. Likwan mo ko, kapilan linugod ko, sinta. Kailangan ka kingge ko. Kailangan kang kingge ko. Yan po yung request, just when I need you most. Kang Boss Rogelio Dizon. Kang Boss Rogelio Dizon. Sige. Siyempre, karing katamo mga YouTube subscriber, sana po i-share po ba kanita po naman ang tingin na nga lugod kayong kantang kapangpangan, lalo po kayo kaming grupo. Yan. Yes, alright. At sana po always yung noting ko pong request, basta agaw miya, ikanta tayo po para po kayo kabalen, no ka rin ko malugal. At hanggang abot na kaya kami, hanggang makapanalbing kaya kami YouTube channel. Pong Manaloan, Miss D. 1, 2, 3, 4. Yung kape ka kung titimpla, parating dilim lang, puro gubalo nung matabang king lasa, tasang bubulat, kakulalaweya, yak ako maninaya, kingasbuk ko masagiya. Wag mong magaba ay ingat-ingatan, anyang minsan Domingo, putot mendakal, baka mo sa gadiya pagal, ingka kong isipan, at ekwa pansin, at eko tinutulman. Kasama ngamba, at ali kukumiyak, ali manamdaman, niya ang gamang ditag, lugod ang milabas, ke katang dinanas, anti kumong burak, ke kaminye dinas. Paspul dating magkabuklat, king kakong paniyatan, ngeni makasara, at panyabat me bilang, at nung dalawan daka, kanakong katukan, agiyang may nayamu, sana puklat mo neman. Malinis asilid, ala ng mangalat, medyas at sigarilyo, ala ng magdulap, bingot na sana kaya, ating maningat, ngeni matutudya, dili-diling kikiyak. Kasama ngamba, at ali kukumiyak, ali manamdaman, na agiyang mangditap, lugod ang milabas, ke katang dinanas, ang ikumong burak, ke kaminye dinas. Kasama ngamba, at ali kukumiyak,
Ali manamdaman na agiyang mangditak lugod tang milabas ke katang dinanas anti kumong burak ke kaminye dinat anti kumong burak ke kaminye dinat. Yan po yung requested song ng boss. Boss, sino may request kanini kasi? Rogelio Dizon, yan. Para po kitang may request na basa min kaya kami nga YouTube Channel. YouTube channel Aratang comments. Aratang comments. Siyempre, gawan talangan po. Alright, yeah. Bangka dito. Man nisip na, mila po. Basta request sila. Basta may lambat laman po uling gawa mila inintindi mila pa. O ini po ing kanta. Ing lugod na ning indo. Para po kitang mag-request. Ninang mag-request kasi king lugod na ning indo. Ing lugod na ning indo. Requested by? Requested by. Ninong mag-request king lugod ning indo. Ikaw. Tsugat ang gulot. Marley Canlas and Winnie Bulaon. Yan, nini po yung request na ing lugod na ning indo. Okay. Sige. Miss D version. Para po karagay katang ima. Alang kayang ganan ing lugod ning indo kay kawo penganak supling kang tinubo anti kamong sibon amalati tulo manyaman na danom manyaman kang tutuo ikaw penganak sukat mo ganakan kabutut nakapatatang ka nanangan itang sablang bagay ake kang kailangan banking kabait mo kawasang-wasan at yung kapakilog at yan ang indo mo dakal ng pasakit akaya babiye mo bengani biyang mateking pangabait mo paulining sakit ay mo magkano bingot kang pasuswang edita apuyat itang pibatana ulining ekang iya agiyang mga niya biglayang talakad lalo nung nakakit na kang mamagdina dapat ingin dumo sa diyang pikabaluan into na yung martir king kapibabatan mayo mo ng lugod mayo mong kagimpan dapat ingablas mo mapait nung minsan kenu ka sinusuan niyang malati ka at kenu latagde ringkinan dungke ka ninuin mo muma mingat ba mong lupa bukod mo'y indo mo ang malugod ke ka por ang masakit ka at ang kemong kikiyak ninuing tatangis akeka lilingap ninuing magmalong nung kakakayap bukod mo'y indo mong malungkot magsalba mamipia mo rin
natiya o tanging lampin mo ingaba sa muna agiyang mga niya uling merano priya isubo na niya mo ibiene pakeka imetong ayan na peka karok meman aline ayok sening mayap ng inang pero ating anak iti ang katutuan agiyunen gulog taning mayap ng ina aniya o penga nagpakisabi sana luguran niya iba kabang masikanya kasaya na yata ampong kaligaya nung di amano ko paramdam mo kaya tatangking panahon may nakakatawan karening takde ko ikain kandungan bakong makayablas kike kang depatan ituman kakaku ketiking sikluban pangako ko imapot ang binate ka iyako'y tumatod kilele mong kama yako'y mibata agiyang nanupay ka ang gaking kutkutan inang yatad daka kabayat siguro ing alam ng imdu lanakang santungan kaning problema mo aniya o kapatad makiramdam kako luguran talangan ding pengari tamo yan po yung request ng Madam Marley Canlas and Winnie Bulaon ing lugod na ning Indo. At syempre, Mr. Bong Manalo, ratang keka, pitna kami po. Where are you now? Yeah, right. Once again, at singin At syempre, reta po nga pa makasubscribe, please subscribe and share. Nga po YouTube channel. Yan. Yan pa si Bahay po, retang kaya kayong requested song. May, ngoti po nga makatangin ni by next uling po nga marakala po rin kaya katang requested song. Masaya kami po kasi mag-request kayo. Kaya makatabang puso, uling si Bubor niya po yung kantang kapangpangan, lalo po kaya kaming grupo, ingaw sandan BM Band at Bong Manalo Miss D together Mr. Mariposa and Reynold Calma. Basta kapangpangan, manyaman. Yeah, Manyaman alright. lang magluto. Yan. Na. At syempre, salamat po kartang gabing subscribe. Uling bintang na po kaya katabang Google Pin. At sana po patuloy kayong mag-subscribe and mag-share and likes and views. Yan. Okay. Turn na pong Mr. Bong. Okay, yan. Okay, may request kanini. Luma na yung kanta yun, pero yung request, no? Pero masanti niya naman kantang ini. Yung may request sa atin ni Eronimo Simbulan. Yan. Yung request na po yung alawa kong klaseng Pigloluan. Yan. Alright. Eronimo Simbulan. Kasimbulan yung parang teso. Ready? 1, 2, 3, 4. Ating kubong piglolowang tubuya pa bandang paglalabwang nung sabyan ke pagkayapan mga pamlalakong bandang pening eyukupan walang ingarong ng mis ng tinis ang tinewaring
sugatog bundok, manawalang mi sa likod. 70 babing dukot, karinlangan mamanambak. Hoyanin ka na kung alawang klaseng paglulong, yung kayang itsura, ni bait neng makanyan. Yung taglerang forma, nit mo yaking kayapan, malyari meng payalbe, neng testaking karnaval. Ingasbuk ng mis ng lapat, ang tiniwaring dayak ang malat, manawalang sungat-sungat. 7 kural at damulag, karlangan mamaglabag, ding susunang as ng tuklo. Asable mo ang babo ng pabo, hanyaring piyeding dupalo. Gatasan may kaningaldo, benting long neking wakwa mo. Hoyanin ka na kung alawang klaseng paglaluan, yung kayang itsura, ni bait neng makanyan. Yung taglerang forma, mit mo yaking kayakan, malyari neng payalbe, yung testat yung karnaval. At takla nemang sana, itang tiglolwan ko kung dalaga, akapit ng bundok layon. Sukaran mo ang binat na natas pabume ang kapat, nung sakali ninineman. Itang alwa kong nasing tiglolwan, impale mong makatanam. At yang apulong lugluban, at yun na ngang paranuman. Hoyanin ka na kung alawang klaseng paglolong, yung kayang itsura, ni bait neng makanyan. Yung taglerang forma, mit mo yaking kayapan, malyari neng payalbe, neng tagtaking karnaval. Balugbog ng ngas ng dagul ko, yang tinong makalat-lat na payong, agyang at sukat bulawin. Damdama na kang pubulong, yang at suya mandalulong, itang wak ng ngas ng kama. Isalbag may gagayak ng bagya, anyaring sese ng kuto. Mga ragul at mataba, kasing dagul ng babakwa. Hoyanin ka na kung alawang klaseng paglolwan, yung kayang itsura, ni bait neng makanyan. Yung taglerang forma, mit mo yaking kayapan, malyari meng payalbe. Neng pesta kabalanchang, kayang puwing ang lakong klaseng tiglolwan, request ng Mr. Eronimo Simbulan. Alright. Okay yan. O yan, Mr. Bong Manalo and Miss D. And now, Yan niya pinitang trust me. Ya pinitang sabi na kabitse po kaya kayo Gcash ka na. Kaya kayo YouTube ano. Pero mi po puta po balado. Yan. Ito mong bisang kusan lubla, ilan na mo pong si kaya sumab siguro. Kaya po kasi biyasa nga. Wow, tune na po ka rin ta. Basta salamat po ka rin nga sa upyan. Okay, ay ning request ng ano nga boss. Trust me, napipilitan na pong kukunan kaya kami Gcash kayong YouTube. May po kakabit. Ano po sa Caliber po Wow, Caliber, trust me. Yung inawad mong tema, medyo masakit yung bagya. Wow, yung nano. Yung pilabante kami ng minuno, ebon o ing manok. O, siyempre yung ebon. May kasakit ko rin ng request. Yung masakit. Labanan masakit din. Anya-anyawara ni kaya katang number. Yung masakit siya yung request na. Ano yung masakit siya pa na request na rin viewers tamo. Ay talang malaran niya pa. Yan, Wapin po. yung makapakanano mo. O, sige. Ano po yung labanan na nino ka ng minuna, ebon o manok. Siyempre yung ebon.
Siyempre, ngebon. Marina Balsi, Boss Caliber, Wow. trust me. Siyempre, minunay ngebon. Ay, minunayang gay, manok. Ali, minunay ngebon. Sige, may laban ta na. Muna na ka. Sige. Total, ika naman yung mato. Muna ka, manok. Ninunala rin ebon mi. Oh. Maging matulog kaya patayan. Wah, uling nung alalo rin ebon mi. Oh. Ala ko lukuban. Hindi, wow. Ano Oh, sige. Boss, Caliber, trust me. yan? Ngayon o ka-partner, inating menitang, netong yang manulbe, Aha. king YouTube channel to, hingkayang pekidwang, labang yang puloso, pagbigyan te partner, bayang maligayo, at eto mo sabihan, intutunan iti, na tuning mag-request, enemang sinabi, pero king comment na, nung basang may iti, ketang kayang profile, ikaliber trust me, induri ng tema, Nano? kayang kepayabot, ang tiyak kang iti, ing temang ibuglus, nung sanong minuno, ing ebon o manok, ikanap ka partner, ing muna ng taklot, Di ko na mong ikit. ano? Ing maging desisyon. Kani masampot ka. At eko masawol. Eto to, Ebunye ing kako. Ano? Kekain panyabong. Uling para kako. Mumuna yung ebon. Ay, aliyo! Wanong alang ebon. Oh. Elunto ing manok. Ala namang singo. Karing magpalpatok. Alang lunto barag. Alang lunto ayok. Kung alang lunto ebon. O matwang mabulok. may naya mo klase, ing kakong kalaban, ing mamatulid na, aliko panwalan, hoy nung alang jendo, himpugat migulan, alang lunto ebon, saluang tindahan, nung alapang tatso, manas taking jendo, dingepon ting pugad, ing mabugok lamo, o yan manilono, hingka kong amano, minunaya ing manok, kaya sa aking ebon mo, ano? Oy matwang mabulok. Ing makiramdam ka. Sige, Explika keng mayat. Baka mababiyasa. sige naman. Kanitang minuna. Oh, Uli na ning siyensa. I-Aristotle pin. ano? Experiment ya. Ano? Atin yang kayabe. Aisip ng gewa. Atin lang formula. Api tugma. Anyang mabuuya. Asmoging katula. Bakit? Ing ebo niyang manok. Ano? Ing linto ng bigla. Anyang tiyap sane. Ing ebon king pali. Kamukat pin. Linto ya ing sisi. Ano? Anya sa ing ebon. Asabi kong matni. Ano? Yang linto minuna. Eto to. Emuna apakli. Ing kakong kalaban, nengari ang manok, e paman mengebon, sune mapalpatok, kota ding ebon mong, keka makalukog, ingelaman napsa, magawa lang bagok, subukan meng basan, itang bibliyata mo, ating makasulat, amano ning dinu, Ano? nga na pong sinabi, ing sablaking yato, ing lelangan kungan, hanggang akakitiw, nga na paningginaw, masalang sinabi,
kakulang lalangan, ding hanggang kakawin, ding hanggang depakpak, kakulang inabe, karing susulapo, ing manok abe, de, nasa po na eh. Arong alanemang amano ingino Ano? Hunding anggang manok lelanganong piyo Kailing pisasabihan Eta mo sugrado Nanding manok ilang Mumuna kinyato Ay, ang mumuna. Anyabong manalo Ano? Nakasasalot Kening labanan ta Ako nang sumambo Ay, alin siguro? Pangadwanan nita Kimbibiyang Kristyanos Alang mesang bitla Minunayeng manok Araw mali kaken, hingke kang amano, na alamang manok, lelang naninggino, ewari ka rin benang disipulo, ikit tayangan ing, manok ng San Pedro, at saka iadan, ing taong minuno, atin yang manok panuktok kang heboy, nung alwaking manok, pani-apisano, etamo nga lunto, at alakasano, nano, Oy bastos ang matwa Lalto kang si Maron King kabastusan mo nano, May bugkong oy, mapito tingaman ako eh. Sige, tukyanda ka Kingke kang susulong Ewari iadan Ano? Tinemang kong ebon Sige, dalatane Ketang kabastusan Aro? Pangkanita lubos Kang may panusigan Ewari metong yeng Manok na pong adan Oh. Pero ding ebon na Bilang atwano man Ing manok, ayan, potang sasabon niya, mumuna yung lunog, Oh, king kwarto ng emo, kita lamong pasbol, big ebo ng darla, ang aking labanan, manok yung minuna, Ot kokorbana ka Ano? Kingke katang laban Alane king tono Ingke kang paniabyan Basta't para kako Sabihan kong masikan Mumunayeng ebon Eto to. Kesaking balulang ali manok yain, minuna king ebon, agyang kutang uman, kareng ang sasabog, hinikwanan tani, ing maging desisyon, dun hanggang manalbe, ilan ang manatol, hinisundutan kekatang pulosa, tutal din request, ni paldanala, nakal ng manalbe, rugubik request lo, kantang kapampangan, burida pulosa, apuriyo sana, din pulosang gundam, yayaliwak nasi, ingkekeng tepaluwal, netong yan aduang mi, kapartner kong yuman, sopan nyo kesana, at mag-subscribe ko ngan, anya sana misdi, keniking polosa, ing para kanako, ngeni mapututya, ikaneng misundo, sabihan kong talaga, huling ding maniktigan, ing manikal nala. Sige, isunduke Ing kantang basulto Ting aliwang request Makaredy no po Keng tuto keng YouTube Kantami lang todo Retan ke kong request Baka yung ganado Kay saya ko sana Karening gewami Libinan sang saya Sabihan ko nang ini Inkaratunan niyo Rening oras ay di Sana mi pakaili Kayo rin kantami Takal pong salamat Kay kayo kekongan
Ketang pa mag-subscribe kening grupo bingan. Eko sa sasawa ke kami daramdam. Tingmanig tigan ni me pagano datang. Anya maputo piya inkekeng pulosa. Dakal ng salamat kabalen ning sinta. Nyayaliwang bansa keni manal bepa. Sana itang saya abe miras na ya. Ngeni Arian mine ingkekeng basulto. Basta't masaya na rening kekeng grupo. Metong nang sabihan ko king malaya rapiyo kapampangan tamo. Pagmaragol tamo. Yes, nakagong salamat. Salamat po. Kailangan po. God Please bless, God subscribe, bless. like, and share. Thank you po. God bless po.